Cinceli hoću! Ajde, ovdje! Evo ga, prendi! Dobra, još Lukija! Ajde, prva! Jasko! Samo za! E, a tu su i rezervni igrači. Ej, zovite ove ovamo. Neko je vodija jakna. Kolvali, ne zabušavaj. Alo, ajde. Ja sam volio, pored Jaska, ja i ti Jaska. On je tamo na boku. Evo ga, pita odmah nas. Ajde, nema igre, ajde igre. Ajde, ne djelaj žaktak. Ajde, ne djelaj prije. Peđo! Polovreme za 10 minuta. Posljednji brdo. Pa nećemo. Vodija jakna. Alo, ima zamena ovamo. Prva Rađo! Ajde Rađo! Ajde Jeki! Bravo Jasko! Bez noge! Opa! Konec na Mehmet! Dobra! Ajde, 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 ajde! Neko je vodija jakna. Ajde, Neko! Ej! Ajde! Bez noge! Ej! Ajde! Mani uhvatio loptu! A možete? Odi snimaj, snimaj! Snimaj, snimaj! Opa! Jaka, Tuljo! Bravo, gore! Ajde, Srgaki! Gledaj go! Onestra! Srgaki! U Makedoniju. I Albaniju. U Makedoniju lopta otišla. Neka se rastrči malo. Sad čuvaj ga tamo si igra kosu.